Babukela emakhaya njengoba sithi ukuthi sisatobuya sikhona la kumemo sikhona la ekhaya sitawuphila sitawujabula la nginamake lana ukuthi sichazela ukuthi ngumake ungubani ubuyapi kanjani make nalithuba wena wekunene siyavusela bonkhosi ngingumake inkosikati la Khumalo yebo ekundwini kabomntwana eSwatini kagogo sisemmemeni bonkhosi esiligane sitofundzisana sitojabula sitobuka ukuthi njengalokuthi nesibiya kagogo emasiko asahamba kona yini yebo Siswati sisachutshwa kona yini site lapha nene bekunene sitongqazisana yebo which means site kutolungisisana la sekonakala khona yebo ngike ngahlala nje la bengihleli khona kulenye incumbi yabomake bengibalayela ukuthi wo kubhekwa le kubhekwe le kanjalo ke nenyalo nene bakangwane sihleli lana nje sitojabula sitoletha khona baNkulunkulu labaningi njengaloku eMaswati lamanye sekavaleleka ngala sekulahlekile ukuthi kuvunulwa njani sekulahlekile ukuthi kugidwa njani sekulahlekile nje siswati lesiningi siteke thine sichamuka lekhaya kagogo kutowembathisana kube ngabe ngayinkonzo ngangithi silethe imvuselelo ngoba yemvuselelweni nifike ninikane lokusha nakhiwe niphilisane nakhane nifakane emgwaqweni bese kuyahanjwa wena wekunene make Nkosi make ngicela kubuta lana ukuthi uma sikhuluma ngamake ligama lokuthi make uyini make Nkosi make wena wekunene ngalesi Swati yebo make uyinsika yelikhaya make uyinsila yelikhaya make usisimo ekhaya ngesiswati akwendeki indvodza ayikhondiswe ingabutwa ukuthi uphi make wakakho amen Nkosi bese ke nalo make uyahlala uyatinta la ekhaya kube kuya ngako wena wekunene ngabe siyabuyisela abantu abethu babuyele emvelweni yethu ukuthi make uba insila abe sisimo abe ngkonke nje ekhaya yebo uma nangabe ekhaya kungekho make ngeke mahewu wakhanze yebo ngeke ukhanze libala lihlobile yebo kunamake ekhaya ukhanze ngisho endini nje tonke kusinziwe kude ke make kulelo khaya ekhaya lekude make ngandlula wafa Nkosi kuva kahle make ake sibuyele kancane emuva make la singasho khona ukuthi uma sikhuluma ngelithango ngobe yonke into nje icala lapha ebuncaneni ikhuphuke yekumake yini lithango kenekane lithangweni indzaba yelithango wena wekunene Nkosi ucala lo mntwana atelwe kuthiwe ekhaya kutelwa intombatana kuye abe sidzandzana kuye abe litshitshana yebo kuye abe litshitshi yebo kuye abe intombi kuye abe ingudlela yebo abese ke so mama ake ngubambe kancane man ngubambe kancane ngiyakuva man uyayibala man uma sikhuluma ngengudlela so suka ngakanani kwenibani lapha kwengudlela make usuka saqinile lo mntwana sesimfundzisa wokuqina kokuthi mntwanami usedawuthi na uhamba la endleleni uhlangane nemajaha aqhizile naliqhizila lelijaha mane sekufile Nkosi yebo
Sine boyihlo bebasoma bagijima. Yebo make. Nineke senisoma nga WhatsApp bongosi kwathatha inombolo Bo Facebook sekuphelile. ke make. Sine nkosi sasisonywa shikitela sethwele tigubhu tethu sibuya emagqoma hayi nesigubhu. Magqoma. Sibuya kwa ukhemandi. Ligijime lijahe eceleni kwami kunjani lithi lisagijima ngilithele ngalamanzi. Yebo. Ngiyakuva manje. Nkosi sengiyingudlela leso sikhathi lelibele nangihamba seliyasho ukuthi selingamunyisa umuntu. Yebo. Hawu selifile wena wekunene live. Bantu abethu sebathi bavela uve kuthiwa sokufuna amunyise. Safuna amunyiswe. Wena Isikhathi wekunene. singakafikanga mama. Ake sithe lana mama ukuthi la nihlangane khona nibomake kubito ukuthini la nikhuluma khona ngathini la nifundisana khona ningibomake leyo ndzawo leyo ibito ukuthini kunaleti inhlobo nkosi konke kuthiwa libutho libutfo nemajaha nakahlangene kuthiwa libutho yes nathi thina bomake kuthiwa nali libutho leluthango ngikuva kahle manje siluthango Niluthango. Libutfo leluthango nkhosi la sifike sihlale khona sikhulisane sifundzisane ngoba nami inkosi lo ngingaka sengiphose ngibona bonile Yebo ma. kepha ke kude lo ngikwatiko nkosi lokunganani Yebo. kulukhuni inkosi ukuthi uthi esiswatini uyati esiswatini nje uhlala ungati noma ke uhlala uthobekile ma. ungati uze ngisho nabogogo bethu abadi waqala wati esiswatini ngosi sekonakela ngosi make kunema 50-50 kodwa nje ngiphume kancane ngobe nyalo South Africa wena wangale ekhaya kagogo eSwatini ngale ekhaya kunaloko ukuthi singibobabe nabonkosikazi bethu kunema 50-50 so wena uyithini make lapho lenzaba yema 50-50 ongale ekhaya nisebenzisa kanjani selonakele nkhosi sekude ukuthi kungale ekhaya kungale kabani yebo kepha ke nkhosi ngalesiswati yebo umfati uhlala angaphasi kwendvodza indzaba ngosi yema 50-50 sekonakele lelive ma wena wekunene kahle umfati uhlala athobekile likhaya lakhiwa kuthobeka kwamake kulama 50-50 useniyabulala kakhulu make man kakhulu man thina nkosi ube siyathina make angithini thinwa ngalokuthi inkosi senivele entshabeni nobabili kanti ngalesiswati kwakuhlola babe entshabeni make ake uphindze futhi ngalesi swati kwakuhlola babe entshabeni make ungaphasi babahlole ahlole ngaphesheya abese ke sowuthi buya make mina semdosa sekukahle sekulayithi ukuthi singawela haleluya babe lo sekulayithi manje nyalo nathi sesiphatha tibhamu siye uhlola lokungasiko siyawuhlolisana ngiyahlola nalenkosikazi uyahlola nalabantu nabayahlola moshakele manje indzaba yalento yeni kwenu nkosi lokhu kwegender ukuthi nithi nami ngoba ngithi sesiphatha tibhamu sonke sesiyashayela sonke ngithi lele sesiyilahlile nkosi lesesivungathi sesiyalingana yebo mama ngisho ezulwini uNkulunkulu waqala ngekudala Adamu kwabonakala anestunge kwasekudalwa Eva wayawulibatisa akayanga kuyawulingana wena wekunene make kube uNkulunkulu lento nkosi abeyakhe kokuthi ufuna sifanane yebo ngawasivete abenayo ichance yekuziveta sonke kakhulu make kakhulu but ke wathi uNkulunkulu angivete inhloko kuze kutoba nemtimba kutoba nalamanye bantwa bethu nkosi bamaphathi yethu bangenhla kwethu make ake sikhulume ngelisiko ongemasiko kubaleka kumasiko kuwe kuthini kushoni
kumcoka Nkosi kakhulu hayi nakime siveni sonke sihlangene lana nje wenawe kunene sihlanganiswe lisiko le lisiko Nkosi lisasilayela indlela lisasipha buntu lisasipha Nkosi nekokuthi sidadi ukuthi sibobani siyaphi sibiyaphi nekokuthi sibhekephi kunento lengijabulisile Nkosi ezingila ngibone bantwana labancane noma bangavunuli kahle sesibadonsile labanye lapha sabalungisisa lapha sabavunulisa wenawe kunene Nkosi babukele emakhaya le impumalanga eyethu TV asima podcast sikhona la ekhaya kuningi lensetho kuva kuningi lensetho kubona sibonga kuma sibonga kakhulu Nkosi Nkosi nine bekunene siyabonga malangeni amen